Yang pertama nemit beut. Kemudian icok deket, gejuk deket kan nemit beut. Gejuk deket ateunan fakir dan miskin. Kan karena beut. Karena bulung nemit beut anai. Dalam Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin hingga abe hanaruh nemi beut hanaruh ta'aliminana. Nah, jadi icok deket kan karena jihibut. Buat ia buat ji urang fakir atau ji urang miskin. Anak mitbut yang hanali tanggung jawab ayah. Anak mitbut yang hanali tanggung jawab ayah. Nyolo jawab kata-katanya mentang. Nyatib. Ji anak mitbut. Tanggung jawab ayah hanali. Pertama ji kabale. Yang kedua jibut kapanyang. Kali'at perlein. Kaitamong dalam bab perle kifayah. Tanggung jawab ayah hanali atau ji. Kemudian ji gatiin. Kan han tanggung bekerja. Hana wate bekerja. Karena sebab tengah ji megaduh dengan ilmu yang fardu kifayah, ilmu yang menyang-menyang. Apabila na dakut bayah yah diurang mublang atau yah diurang kat. Kemudian katoton na dakut gecok dakut leah gejuk tekeji. Ji anu ji gatiin kabale. Dan kali dalam menuntut ilmu farduin, ilmu fardu kifayah, menulis di dalam Bughyatul Mustarsyidin apabila hanali wajib ketanggung nafkah jeut gejuk deket. Menyo hanali wajib tanggung nafkah. Menyo mantang wajib karena ji mantang budi. Golong balik atradroi bidan harta. Atau ji karayu tapi mantang di dalam menuntut ilmu farduin. Golong gelah. Ketanggung nafkah liurung ji. Karena wajib ketanggung nafkah liurunci, dakut urunci hanjut gejuk geji atunan fakir dan miskin. Hanjut. Ban. Yan menyodak ke yah. Menyodak ke yah ji menyomantang wajib ketanggung nafkah hanjut gejuk dakut yah ke anu atunan fakir miskin. Menyo hanali wajib ketanggung nafkah tulis lam Bughyatul Mustarsyidin jeut sah gejuk deket ayah ke anu atunan fakir miskin anu yang hanali wajib ketanggung nafkah li ayah.